Burada, Joris Jambolos, Jasmine Castro and family. Para king wedding anniversary dali, Laurie and Noemi Pablo. Para king kayaduan ng dari, Laura Bell Manyalak, Manlutak Medina and Polintar family, Tita Gosum, Tess Calma and family, Teddy Edelrina and Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Arcel and Shangri-La Gilas, Franceline Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, J.C. Von and Mylene Vitug, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Ireland's Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel and E.J. Valentino, Joseph, Emilio and Ethan Diacomo, Mike, Melody Gabriel and Micaela Young, Dewey and Erlene Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, Minerva Concepcion, Carissa Marie, Charmaine Ranillo Rain Jasper, Conrado Vista, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Franceline Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, J.C. Von and Mylene Vitug, Tita Gosum, Crisanto Santos, Joshua Angeles, J. and Chica Rayon, Nina Gonzalez, Emerson and Ken May David, Erica Summer David, Alicia Kayanan, Rosie Yumul and family, Randy Kayanan, Apoles and Randy Sanchez, Kirsten Teres Sanchez, Picha Ocampo, Paraking Kapalda Nandari, Jasmine Victor Francher, Lucia Flores, Edna Joel Rogelio Marieta, Romy Marites, Maricel Tapang, Ines Gosung, Norma Gueco, Miguela David, Marites Sebastian, Jeneline Bundalian, Consuelo Mendoza, Rosario Gilas, Nedy Macalino, Josie Hinco, Lucia Flores, Edna Joel Mariet, Roel Roman Tess, Cecil Manlutak, Rina Kayanan, Alfredo Kayanan Jr., Marlon Roque, Ping Vizcaino, Consuelo Calma, Ernie Encheque, Jane Caburata, Marcelino Lagman, Clea Dungo. Para king Kaladwadari, Jose Salvadora, Juan Severa, Mariano, Maria Luz, Lucila, Kenching, Lorenza, Roberta Wang, Estaquio, Felicitas Roque, Catalino, Lydia Leonardo, Edgardo Manluta, Crisanto Gosum, Irene Kiambao, Clarita Maglikmot, Jerome Manlutak, Maria, Juan Gomez, Simeon, Lauriana, Felino, Salome, Gloria, Gilbert, Simeon, Maria, Godofredo, Getulio, Lucina, Eduardo Calma Sr., Alvina, Benjamin, Consolacion, Reynaldo, Santiago, Rosalyn, Melvin, Gregoria, Eli, Honorio, Marcela, George, Jose, Marcela, George, Jose, Maxima, Jose Fortunata Lopez, Jose Maria Jesus, Gloria Valentino, Jaime Gasa, Marisa David, Cristina Gasa, Vivencia Ramos, Terence Jolica Davis, Evelyn Aguas, Angelina Liberato, Magbanwa, Lydia Paule, Isidro Maria, Enrico Mariano, Jose Tantenco, Marceliano, Rebecca, Roel Antonio, Rowena Cuevas, Angelina, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loretta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalia, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana, Roberto, Mirihilda, Librada, Radencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Jesus Tayag, Guillermo, Beatriz Magdalano, Severino, Andres, Clara, Ernesto Alfonso, Arnel Casupanan, Colombina Hinco, Simeon, Maria, Godofredo Tayag, Getulio, Lucina, Eduardo Calma Sr., Jennifer, Randy, Charlie, Fernando, Francisco, Ignacio, Jomer, Carlos, Isidro, Maria, Erico,
Mariano, Rafi, Feliciano Sr. at Jr., Modesta, Erlinda, Luis Corazon, Emmanuel, Pablo Giao, Emerenciana, Salvador, Reynaldo Torres, Luz Cayanan, Reyno, Ray, Ronnie, Jose Flores, Cesar Biscocho, Dionisia, Emilio, Cornelia, Serafin, Rosalinda Ibarra, Victoria, Marcelo Gilas, Pablo, Mirna David, Ernie Macalino, Justin Ibarra, Jimmy Sanchez, Eduardo Lopez, Benedicto Arseña, Epifanio, Maria Hinco, Maria Arsenio, Jerry Angel Cruz, Gloria Martin Manalili, Maria Victoria Ruben Manalili, Sunny Diaz, Tomas Diaz, Remeo Garcia, Angelina Mariano Malyari, Castor Aurora, Maria Luisa, Maribel Elpidio, Agapita, Ricardo, Jeffrey Reyes, Jose Apolonia, Mariano Escolastica, Jesus Emerenciana, Among Damaso Hinco, Miguel Maria, Juliana Corazon, Pablo Maria, Carlos Niña Carlos, Honorata, Pedro Jose Hueña, Cecilia, Bernardo, Benedita, Pacifico, Jerry, Alice, Alfredo Sr., Teresita, Ruben, Elena, Reynaldo, Saturnino, Roland, Angel Mendoza, Manuel Maria Nulud, Caleb Lorenzo, Nicolas Iluminada, Corazon, Presi, Gliceria, Andrea, Francisco, Marvin, Virginia, Felix Cuenco, Aurea, Nestor Tiamico, Ricardo, Bernardo, Roberto, Agustin, Eduardo, Diosdado, Melanio, Elena, Lucila Corazon, Ernesto David, Homer Garcia, Nicolas Apolonia, Herminia, Pablo, Victoria, Conrado, Felipe, Hermigilda, Marivic, Antonia, Aurora, Jose Nuki, Manuel, Manuel Domingo, Esmelinda, Malayo Pinlac, Clarita Malyari, Lucina, Marcelino, Dioscona, Maura Serrano, Jose Magtoto, Primo, Mario Alfonso, Raimundo, Maxima David, Crisanta Roxana Aguilar, Isayas, Jose, Felix, Maria David, Senon David Sr., Jose Salalita Sr., Restituto, Persida Arsenia, at ding maldang kaladwa kim purgatorio, lalong-lalo na retangalan ng makaganaka, Karela.
Pakatipon tamo, kilagyo ning ipa, ang ning anak, ang ning Espiritu Santo. Amen. Ing lugod at grasya ning ginuta mong Yesu Kristo at ning Joseph pa, mantabesa ng parati kaya kayungan. At keka antimurin. Maya gat panapon po kaya kayungan. Maya pagat panapon muna man. Kaniting aldo bubuklat at uumpisan tayo. Ing mumuna ng aldo ning kaya katamong pamagtriduo. Anting kapag sadyan para king daratang ng kafiestan. Ning kaya katamong patulunan iyapong tiyago. At ang timurin king aldo iti pagmasusyan tayo. Ing kafiesta ng San Juan Evangelista at Apostol. Ing metong karing meging tapat ng alagad ning Gino. At deting adwang kapag masusyan tamo ngening aldo, tuturo da katamo. Nung makananong libutad na ring dakala kapag subukan ng pong kaligaligan na malyari tamong dalanan. Mabiyasa tamo sanang manatili king siping na ninggin. Manatili king siping na ning Diyos. At ban kanita maging karapat dapat tamong magmasusi kaniting misteryo ng Kristo. Ganakantala pamot sisyan, di kaya katamong kainan at pamikasala, at king nitnong kababanduban yawaran tamo, ing lunos at kapatawaranan ng Diyos. Itamongan, magkumpisal po, King Diyos, amayo payang tuto, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigabuko kan Santa Maria ang kapilanmang Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin yu ko, King Diyos, aginutamo. ing Diyos sa mayupayang tutu pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, dala na katasa ng parati, ang gaking biye alang angka. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O ipaming mayupaya, kapamilatan ng San Juan Apostol, bilalag mo ke kami ring misteryo ning kekang amano, aking minuna makalihim. Kapamilatan na ning panalangin at pamibule-bule, ipagkalub mo ing atalastas ni ing kabyasnan at iruna at apakinabangnan miti. Kapamilatan ng Yesukristo ang kekang anak kamabibi at mag-ari kambem at ning Espiritu Santo, Diyos manggaman, kingalang angka. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Juan. Susulat kami kay kayo, tungkol king amano ning biye, ayat syuna manibat pa king kamumulan. Ikit miya at dimdam, wa, ikit miya karing matami, at tigkil karing gamat mi. Mihayagya iting biye, ikit miya, at patutuanan miyo kaya kayo. Magsalita kami tungkol king biye alanganga, akagum na naningig pa. Itiya ing mipakilala kaya kami. Papasyag mi kaya kayo, king ikit mi at dimdam, ban akayabera kayo, king pamakyabe kingig pa, at kang Hesukristong anak na. Susulat mi iti, ban maging ganap ing tulami. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Tumula ko king Ginoo, ikong sablang banal. Ulitan tayo po. Tumula ko, King Ginoo, ikong sablang banal. Ing Ginoo mag-ariya, o yato magsaya ka. Ikong sablang pulo, tumula ko sana. Ing biga at dulom, makapatulog kaya, manalumpakan king kabanalan, at alang pamangabiran, ing pamag-ari na, pakibat. Tumula ko, King Ginoo, ikong sablang banal. Malalasola anting kandila ring bundok, king arapaning Ginoo, ning meto sikluban. Ing kekang katuliran, papasyag ning banwa, sablang bansa ahakit do, ingke kang ligaya, pakibat. Tumula ko, King Ginoo, ikong sablang banal. Saslag ing sala para karing banal, at ing tula karing mayap apilubluban. Tumula kayo, King Ginoo, ikong sablang banal, at ing banal ng lagyo, ke kayo yang pasalamatan, pakibat. Tumula ko, King Ginoo, ikong sablang banal. Purianda ka, O Diyos, kilalanan da ka, anting Ginoo, ding maligayang apostol, parangalan da ka.
ing ginumanatili ke kayo, at keka antimurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. King mumunang Aldo na ning Paruminggo, e Maria Magdalena Milaiya, at mintakang Simon Pedro, at king neto nga alagad, apakamala ng Jesus. Nga nakarela, kinware king kutkutan ning Ginoo at emi balo nung nukarinde binili. Inyalinwal yay Pedro at itang meto nga alagad, at mintala king kutkutan. Milayila dapat itang meto nga alagad milayiyang mabilis kesa kang Pedro at minunayang miras king kutkutan. Dinukuya at kilub ning kutkutan ikit na ing telang pamburol makabili ka rin. Dapat linog. Kanita dinatang yang katukina is Simon Pedro at taglos-taglos yang linob king kutkutan. Ikit nang makabili ka rin ing telang pamburol at ing panyong penakap king buntok ng Jesus. Iti makakayabe king telang pamburol nun makayaliwayang makatuklip king meto nga lugal. Linubya naman itang meto nga alagad aminunang dinatang at ikit na at meniwalay. Ing maya pabalita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Pasibayo po, maya pagat panapon, kaya kayo man. Kamusta na kayo po? Kinembot na kayo ang pong giniling, karetang mag street dance. Yan. Kaniting Aldo, pag masusyan tayo po ing mumuna ng Aldo, ni kaya katamong triduo, anting kapag sadyan, king daratang ng kafiestan, ni kaya katamong patulunan. At king Aldo mo ring iti, pag masusyan tayo, ing kafiesta ng San Juan, meto nga evangelista at apostol na ning Ginoo. At keni buring umpisa ning kanakong pamigunam, king pami pakilala kaniting taong iti, iwan evangelista at apostol. Nung lalawen ye po karing apat ebanghelyo, ing atin peka masakit diling intindyan, peka mabayat diling babasan, karing apat ebanghelyong kekatamong daramdaman at papasyag, iyapin ing ebanghelyo ng San Juan. Uling king umpisa pa mo dinina na nakatamong meto nga pamipatilip, king misteryo na ning mismong papasyag na. Bakit? Uling king umpisa nga na ning kayang ebanghelyo, iba't pa king kamumulan at tune ing aman. At ing amano nga ito, ya ing Diyos. At ing Diyos ay ito, ya ing katamanong ni katawan tao. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word is God. Kanita tayo papasya, at papakit mo naman. At ining evangelistang ay ni pansinan niya, gagamit yang miyaliwang pami palarawan, ing anak na ning sala ang pong dalumdum, kanane ning sala ing dalumdum, o kanane ning dalumduming sala, ing kildap pikawani no ring tupa karing kambing, atin yang ausand ng contradicting descriptions. Ating ebanghelyong ay ni San Juan, papasyag na mo naman, king may basang ebanghelyo, king ya, ing pakamala ng alagad ning Ginoo. Anya nung pansinan niyo, karing niyaliwang ebanghelyo atin lang at itang alagad ng pakamalan ning Ginoo. Although agpang karing talasulat, medyo pisasabyan niya pa, uling edabalo nung nino talaga ing anak ng ing apostol apakamalan na ninggin. I Lazaro bay ne, i Juan bay ne, i Jose bay ne,
O tamo balo nung nino, pero king kakatamong kasalpantayanan papasyag tamo that John the Evangelist is the beloved apostle of God. Iwan ing evangelista, iya ing ausandang pakamalan, aalagad na ning Ginoo. Pero ing pakamalan na alagad na ning Ginoo ay ni atin niyang metong atuturo kay katam. Nanuyay ta, yapin ing may biyasayang menatili. May biyasayang menatili. Bakit? Uling nung pansinan niyo po, anyang ipako deking krus ing Ginoo, anyang iningad na neng Pedro at pagtaksila na neng Judas sing Ginoo, nino ing melakwan, king lalam na ning krus. Iwan, i Maria Magdalena. Iyamong boko ding alagad, amen, ang tabe king Ginoo hanggang kamatayan. Ating ko pong kakilalang taong magatalabites. Itang emo adaton king bale. Siguradong kilog na ning patingapon. Malyaring ela lumibot. Siguradong sakit la istungela mekal wal king bale. Nekay nga ustakarela, kagatal mo naman na bites. O atin tamong expression, manggatal ko bitis, tara makota mo. Atin yata nga limpo yung talampakan mo. O ba't ka apirmis king bale. Sometimes that expression, tamo balo na papasyag tayo, timang pikatulan, pero atin niyang maragula sa sabyan, king mismong pangatao-tao. Potang emo agyong magdaton, potang emo agyong magpermis, neng kay, emo mo naman agyong manatili, karing niyaliwang karanasan. And this is the very invitation to all of us today. As we are celebrating the feast of Saint John the Evangelist, tuturo na katamong magpirmi, tuturo na katamong magdaton, tuturo na katamong manatili, uling king pamagdaton, kanita tayang maralas akakatagpo, ing Diyos amaninton. King pamagdaton, kanita tayo, akakatagpo, ing Diyos maninton. At oy ni po sana, ing maging panagkat kay katamong ngene, nanuman karanasan at pagdalanan king biye, mabiyasa tamong manatili, karing taong pakamalan tamo, at mabiyasa tamong manatili, king siping naning Ginoo. Pota pong mangasal ko, ating kong palaging kukutang karing ni asawa, apo pa karing sisimba, nanuyita. What is the most difficult thing about loving? Nano ingpe ka masakit diling gagawan, potang lulugod ka. Karing ni asawa po Kenny, nano palagay, ingpe ka masakit diling gawan, potang lulugod ka. Po? Potang? Nano, eket, mama ng Clinton, nano ya po? Sacrifice. Infidelity. Cheating. Lack of patience. Lack of time and attention. Ilapin ba rin, ding masakit gawan, potang lulugod ka? Para ka na ko yung peka masakit diling gawan potang lulugod ka. It is to stay in love forever. The most difficult thing about loving is to stay in love and to remain in love forever. Itang manatili mong panamdaman, itang mumunang lugod na penamdaman mo, ay niyang mumunaming diling luguran ing asawa mo. Itang mumunang bugso na ning puso mo, ay niyang mumunaming diling akit ing taong pakamalan. That is the most difficult thing about loving. It is to stay in love and to remain in love for the rest of your life.
Uling potang ikit mo na itang emo buri kaya. Potang kakatak niyang kakatak keka. Potang ingpane naya na namu yapining sweldo mo ang pong bonus. Potang ena nakamay bugsi kaso ang popang lilingapan. Potang ena nakaakakit anting kayang kaluguran. Neng kayi ing lugod ay ta. Ditak-ditak magbayo. Ditak-ditak mawawala. At kanita na mag-umpisa ing miyaliwang problema. It is so hard to stay in love forever. The same thing with the invitation of John. It is so hard to stay with Jesus. Masakit manatili at magdaton king siping naning Ginoo. Lalo na potang ding panalangin mo, lami papakibatan. Potang ding kekang kayadwanan, bala mo, mararamdam. Potang kayap mo, alakang maroka gagawan, pero mi kasakit ka. Gawa mo naman ngan ing ega na gana, pero mi bagsak ka. Ala na ka man pinerwis yung tao. Sisimba ka balang aldo ang pong Domingo. Pero ni misan ing anyawaran, enepig kalub ning Ginoo. When situations and instances are not favorable to us, it is so hard to stay with Jesus. O yan inggewa daring alagad. Anyang eda na balo, nung tutuyang maging ari ing Ginoo, anyang ditak-ditak mawamatene, paparusan de, pasakitan de, tunggal ditak mawawala na. Pero ating metong aalaga ding menatili, yapin niya iwan, ing ebangelista at apostol. At oy ni sana ing maging panalangin tamo, nanuman ing maging kabinyan ang pong maging karanasan tamo, di na nakatamo sanang grasya ning Diyos kapamilata ng San Juan, pan kanito agyu tamong manatili ang gaking kapupusan king siping naning Ginoo. Because only then and after that we will see the graciousness of God. Potang migdatun ka, potang migpermis ka, potang menatili ka king siping naning Ginoo. Akit mo ing makapagmula ng kalam ang makapanenaya keka. Pwede yo pong lawending talampakan nyo at inla pong alimpuyo. Sana ela pane manggatal, ela pane kagatal, lalo na potang aw sana katam ning Ginoo panabayan niya king Eucharistia. To stay and to remain with God forever. Amen. Kapatad, kaniting banal na panahon, manalangin tamo king banalay pa, amibulalag king ganakan ang para king tao, kapamilatan ning pamitubod na king kayang anak, Yeso Kristo ang ginutang, ban kanito akayabe tayo, at nga tamong manalangin Ginoo, ituro mo kay kami, ring lugod ning puso mo. Ginoo, ituro mo kaya kami ring lugod ning puso mi. Paul, Para king kabilugan na Santa Iglesia, ipagkalubno sana ning Diyos kayo, ring bunga ning pangabayit ning talapagligtas, ang matula ng pagmasusyan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kaya kami ring lugod ning puso mo. Para king meto ketawan, magsayala sana ring sablang tao, king kapayapan ami pasyag, kapamilatan ding anghel, para karing taong mayap apilubluban, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kaya kami ring lugod ning puso mo. Para karing sablang kayanakan at anak, king mabilog gayato, mirakayanan lasana king lugod ning Diyos, ameging anak amalati, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kaya kami ring lugod ning puso mo. Para karing kalulu at malulupig, ding mebalo at ulila, aranasanan da sana ing lugod na ning Diyos,
Ameging maluka, Paulina ning lugod na karelo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kaya kami ring lugod ning puso mo. Para kaya katangan makatipon keti, nung waman linto tamo kapamila tanan ning makataong lugod. Akilala ta sana, king iti mismong makataong lugod, menibatan king lugod na ning Diyos, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kaya kami ring lugod ning puso mo. O Diyos, ikami sanang magsayaking pangabait ning kekang anak. Mibait kaya sanang pasibayo kaya bena. Iyo amig dalang bayong biye kaya tiking yat. I Kristo, pakinabangan niya bilang kekang tagapahayag ay natad ng sanwan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning ke kayo at kanakong daon, matanggap yo, arapaning Diyos, sipang mayupayang tuto. Tanggapan niya saning Ginu, iting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kakatang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Mananunasan ang Ginu, tanggapan mula reting ke kaming yayayin keka, marampala sanang pakinabang na ning kekang Santa Iglesia, anting ke kaming pahayag ay natad ng San Juan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginu manatili ke kayo, At keka antimod, iyat nayo ring puso yo. makayat nano king Ginu. Pasalamatan tayong Ginu a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati, numan ka rin o ipa. Diyos king alang angga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong Ginumi. King Aldo ay ti kakatmuan mong tularing pusumi, ngening aki kilala mi kang Kristo, ing pangapahayag ning lugod mo. Alang matang menakit king kayang ligaya bilang Diyos ni, dapot ngeni mayayakit yang anting metong ke kami. Kristo ya ing anak mo bayo pa ing sablang panawon. Dapot ngeni mibayit yaking panawon. Di natangya ban iyang ating sablang bagay king kayang sarili. Ban ibalik king pamisan metong king kabilugan na lelangan. At tayra ning ketawan ibat king pangawalena king kekang kayarian. Ulin nita, kambeding sablang koro ting anghel karin banwa. Daralit mi kekang ligay, ngaming makyabel ang toknang babye kapurian keka, at ngaming angening masayang kakanta. Tunay kaping banal o ipa, iking panibatan ning sablang kabanalan. Ulin nito pagparalumpumi, ing pabanalan mo lo reting ayon king espiritu mo. Ban para ke kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami dawon ko sang lup king pamaylas at kamatayan na kinwane ing tinape, at pepasalamat ya keka. Pirasune at binyene karingkeyang disiplo sat ngana. Kuanan yeti iko nganat kananye, iti yung katawan ko amidawon, para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't naningapunan kinwane ing kalis. Pasibayo pe pasalamat yakeka. Binyan ing kalis karingkeyang disiplo sat ngana. Tanggapan yeti ikongan at minungko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya.
ing dayaning bayo talanganggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao, ket ami patawaran na rin kasalanan, daptan niyo iti anting kapigaganakan, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayana, ni Kristo ning Panginoon, ang yabang, ing Virgen Maria, ibayin niya, ni Kristo ning Panginoon, ang yabang, Maranatha. Imiangeni gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng medya ning anak mo. Darawon mi ake kay ting tinape ning biya ting kalis ning kaligtasan. At layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapagkumbabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang may sulusulo, king katawan at daya ng Kristo tipuna na kami anting metong, ning banal na Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing kay kaming Papa, i Florentina ing kay kaming Arsobispo, ipasyan ing kay kaming Arsobispo emerito, ding sablang Obispo, Pariampon, Diakono, at deting kay kang anak at tinipon ban makisan metong, kaniting pamidawon kapasalamatan king Eucharistia. Tanggapan mula mo naman sana, ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling miye, at ding sablang meyang unabye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kaya be ng Maria, ing Virhen induning Diyos, kaya be ng San Jose, kayang pakamalan na esposo, kaya be ding apostol, lalong-lalong na Santiago, at San Juan Evangelista, at ding sablang banal, at tinupad king malmong kaburian, king kay kabanan ning panaw, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupay ang tutukagong ning banal na Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman kingalang angga. Anting meto nga pamilya, mausta mo ngeni, king ipata mo nga tsupanwa.
Ikabos mo kami, o Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Ban king kasopaning kekang pakalulu, parati keng mikabos king kasalanan. At miligtas ka ring sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kang bening maligayang kapanaligan. King panyatang ng Yesu Kristo, ang kay kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kanakong kapayapan ya ing babye ko ke kayo. Emo sana babalikdan din ke kaming kinan at pamikasalo, no nelawen mo ing ke kaming kayapan, ing kabanalan din ke kang Santa Iglesia. Pamayapan met bilugan nagpangking kaburyan mo, ikang mabibiyat mag-ari manggaman, king alang angka. Amen. Ing kapayapaning kinuman tabe sanang parati, kaya kayungan. At keka antimurin. Ipakita mo ngeni ing lisasan metong tam, king kapayapan. Kapayapan po, kaya kayungan. Niyo ing kordero ning Diyos, ing milalako king kasalanan ning yato, ing manatili siping tamo. Mapalad tamo'y tamong mayawos tanggap kayo, king banala communion. Gino, ek matampang tanggap keka, dapat yagkas niya nga mano mo, kumayap na ako. King katawan at daya ng Kristo ay sadsad na katangan sana, ang gaking bielang angko. Amen.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, isan wan pisyag na king ingke kang amano mi katawan yang tao, para king ke kaming kaligtasan. Ipagkalub mo king ing banal ming pamanhanggap keya manatiling mamunga karing biyemi, uling ya ing ginumi manggaman, king alang angka. Amen. Lukluk tamo po sagli para karing mapilan a kapabalwan. Bukas po pasibayo ing kakatamong misa alas 5 nepo ning panapon at iti panimunane ning kakatamong kura paroko iyapong Josel Henson. At kabukasan December 29 ing bayo po ita bukas Sabado alata mo pong misa karing baryo. Alata mo pong misa karing baryo bukas Sabado uling mag-triduo tamo po keniking parokya at katanda kayo king muli tangan po, keniking kaya katamong parokya. Panga Domingo po, December 29, atin tamo pong misa, itang alas 6 ning abak, ang popang alas 9 ning abak. At itang katlong aldo, ning o talwing aldo, ning kaya katamong pamagtriduo, maganap ya itang alas 5 ning gatpanapon. At iti panimunan de among Greg Canlas at iamong Gian Sago. At kaya rin na po ning pamagmisa, maganap ya ing pamamendisyon, king kakatamong canopy, ang popaketang stage, ang popaketang liturgy room. So, detangan po bukas, king December 29, karin na po maganap. At parak po king kakatamong Aldo ka Fiestan, December 30, Lunes. Ding kay katamo pong oras na ning misa, ilapin ding makatuki. Alas 4 na ning abak, alas 6 na ning abak, alas 8 na ning abak, kapanimunana ning kay katamong lubos kagalang-galang Arsobispo, Florentino G. Labarias, Kayabe, ing kay katamong Arsobispo Emerito Iaposeto. Alas 8, alas 10, itang alas 10, panimunane ning kay katamong Kabalen, lubos kagalang-galang Pablo Virgilio, Cardinal David. At kaya rin na po nitang alas 10, atin pong misang alas 12:30 ning ugtong aldo. At kaya rin na po nitang alas 12:30 ning ugtong aldo, maganap yang pasibayo o takikiya, ing tutuking misa itang alas 4 ning gatpanapon, apanimunan da, detang ega na ganang pari, manoknangan o pari at agabetis. At itapong talwing misa, maganap yang alas 5:30 ning gatpanapon, at iti panimunane ning kay katamong Kabalen, keniking lalawigan kapangpangan, lubos kagalang-galang Roberto Malyari, Bishop Bobet, ya po ing magmisa kanita, itang gatpanapon. Kaya rin na po ning misa, atin tamo pong prosesyon. Atin tamong prosesyon. Kay ba't po December 31, itang kabukasan, din kaya katamo pong misa, mag-umpisa lang alas 5 ning gatpanapon, king bisitas ng Santa Ines at Santa Ursula. Alas 5 nepo ning gatpanapon. December 31, king bisitas ng San Miguel at San Patricio o Villa Santiago, in pong misa da alas 6:30 ning bengi. At para po king kekatamong pisamban, ing kekatamong misa, maganap ya keniking tennis court, alas 8 ning bengi. At itapong January 1, at intamo pong misa king parokya alas 7:30 ning abak, itamo po ing misa tamo kanita. At kaya rin na po nito, alas 10 ning abak binyag. Itapong January 2, alata mo pong misa king kakatamong parokya. So mag-resume na po kanta, January 3, itang first Friday. Dakala salamat po nung ating kayong kutang, kareng miyaliwang schedule daring aktibidadis tamo, keniking parokya, king daratang nga piyesta at bayong banwa, pwede ko pong lumapit ka rin kay katamong manungkulan at lumawe king kay katamong Facebook page, Betis Heritage, Santiago Apostol Parish. Dakala salamat po kay kayo man. Talakad tamo po. Like John, let us learn to stay and to remain with God forever.
Kaya kayongan pong sablang tinagon at mekisan metong kaniting kapag masusyan. Dakala salamat po kaya kayongan. Ing ginumanatili kaya kayo At keka at antimuin. bendisyonan na kayo sana't ingatan. Ang tabayanan at pakamalan ng lubos na yupayang Diyos. Sige pa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayarine umetana king kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos.